Sai Shisin an sai kini biang u Kylian Mbappe, u Harry Kane bat u Erling Haaland, ia ke European Golden Boot. Bat wan phai biang u Neymar Junior, nakabenta ka Santos. Tehoit prolog, kumbaha ka samoy ka baladep, day u Kylian Mbappe u balayo bankhor, ia ke European Golden Boot. Kata da kabaw lalong, kum u Europe top league scorer, kabaw liyo bantep live huwe goal, nakabenta ka Real Madrid ha ka La Liga. Da kabaw liyo ban kamay hadun riu po point. Bad job ru iya kanik awat. Kabadiru ha kasin ka bankong yau. Ban job iya ka European Golden Shoe. Bad iya ka ba mentapat ka samoy. U Kylian Mbappe ulala abyang ban equal. Ia u Harry Kane kata da kabakiliyo ban tep mar arpuwe goal. Halaki jong kilik. Bad yo ruban kamay mar sapu point. Kadbau Erling Haaland udan arpeu goal hak Premier League bat sapu point hak kerdan kabalai. Handrai mentah hapadeng kini gilai ngut ki player kidang don hapadeng ke race. Bat hoi perlok ia karukom ken point nakabenta ke Golden Boot kadai baya kilik kibadon hak top 5 kum ke Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga bat ke League 1 ki ken mar point kawe ke goal. Kadbaya kilik kibadan hakarang kabahnriu hadu arpuar ki keng tang waypoint san kawe ke goal lane tang sipon. Bat lada ki player ki yakhait ka point ki keng langba ka jingduna ka jingmi madan lane ka minute. Kadba habangi phai pat nakaliang jong u Neymar Junior. U Neymar Junior ulwan phai biang ha ka training nakabenta ka Santos. Ban kre iya ka jingil kai jong ka samoy ka ba thamai. Haka bak Santos kan sai kun persya ia ke cape cons haka arkun datrik haka puar sausteng step bat hoit perlok haka samoy ke baladep u Neymar Junior ulala ban pelak im ia ke Santos naka jingsya penher kerdan haka Serie A Brazil da ka bau ilek kai wat hapdeng ke jing injury jong uru.